niba udafite ubushobozi bwo kuntsinda wikumva yuko wantwara igikombe kuko uzaprofita ngo abandi ngo bazakunsindira ntabwo wari wagera kuri level yo kurivariza niba utanyitsindira ibi bintu kugira ngo Klopp abishobore umwaka yatwayemo igikombe yarushije Man City amanota 10 yarayitsinze. Be ready to beat me niba ukeneye kuntwara igikombe kuko na Pep igihe yatwaraga yatwaraga Klopp ibikombe yabwa yamutsinze ndabyibuka ari na match amutsinze 2-1 cyagiye amurushije inota rimwe igitego cya kabiri cya Man City cyo gihe cyatsinzwe na Leroy Sané ishoti rikomeye cyane icyo gihe Liverpool itera n'umupira Stones zawukuriramo mu murongo cyari bigiye kwa 2-2 nabwo byari byatangiye bamurusha amanota 9 araza agenda pangurura atsina match 14 za nyuma now isomo twakoramo ni irihe icyo nshaka kubaza ni kimwe uwo bita Arteta nimugoroba interview yari ngufi ariko yari yasobanuraga ko atarare kuri igikombe yagize ati the Premier League bari bamaje ati uracyategera kuri igikombe aravuga ngo they have a game in hand we are 3 points ahead 5 games to play game on nuvuga ngo ntago turarekura ntago bakarekuye ntago turarekura byongereho witwa Declan amaze match ikimara kurangira batatu babakinnyi ba Arsenal bamufesinze kwa kuni nyine match kirangira abantu uri hafi ugasuzanya nabo yari captain Ode yari Kai ndetse na Jokles yabwiye ngo it's not done ni ryo jambo ryo nyine yababwira uwamugeraga wese ni nk'ubutumwa yahise ategura Declan ako kanya uwamugeraga wese urumva ko ari n'aba grand joueur yabwiye ati it's not done ntago birarangira kurundi ruhande Pep Guardiola yavuga ngo the table speaks for itself they have been the best congratulations to the guys but don't lose the focus wango yavugaga ku bakinnyi be uburyo bitwaye muri uwo mukino avuga ati bakinnye neza cyane urumva bakomereza ariko nimutakaza intego ubwo uravuga isomo nawe urahamanya na Arteta ko igikombe atarakirekura hanyuma turebe na games basigaranye arimo match trick wapfa kugiriramo akizere nk'ibane rero no gukubitwa ntacyo kubaza Man City ifite Crystal Palace ikagira Burnley ejo bundi kwa gatatu irahera kuri Burnley Crystal Palace bazashakira undi munsi wo ni kirarane bakagira Everton bayisanze mu rugo away bakagira Brentford mu rugo bakagira Bournemouth ya Iraora ingi match 10 nawe bakagira Aston Villa iri unpredictable bari mu rugo umva nkubwire Guardiola hari ikintu kimwe agenderaho nka principe kandi icyo kintu twari kiganire hano imyaka ibaye myinshi pe Guardiola arakubwira ngo as long as it is in my hands biri mu biganza byanjye I can control it na bigenzura nabiho umurongo ibintu bisize mu biganza byanjye nkabanzi ko nintsindi imikino nsigaje igisubiza ari uko nzatwara igikombe mu gihe nzarusha Arsenal ibitego nayo mu gihe yatsindi yayo urugamba ruba rugiye kuzana no gutsinda ibitego byinshi agiye kuzajya zinyagira nta nubwo agiye kuzajya zitsinda azajya zinyagira kuko harimo na bato noneho y'ibitego kuri iyo bato y'ibitego banisha kurya nk'ibitego 6 kugira ngo utinyemo iyo bato y'ibitego turajya muri uku kwezi kwa 4 Man City teyemo match enye ziri kurusha ndushyizemo na Carabao imbere y'ukwezi kwa 4 gato murabyuka ko yahuye na Chelsea ikayenyagira itinjijwe muribuka ko yahuye na Liverpool ikayitera binitinjijwe muribuka ko itsinze Arsenal 2-0 ikongera Arsenal 2-1 match enye ikinyemo n'ama equipe yo muri Big 4 nushaka kwitayo muri top 4 kwabaze top 4 iyo Chelsea Arsenal na za Liverpool zibazirimo izinjije ibitego 11 yinjijwe kimwe Arsenal ifite Newcastle
ejo bundi kwa gatandatu tariki 25. Arsenal ikagira Fulham, Arsenal ikagira West Ham, Arsenal ikagira Burnley, Arsenal ikagira Crystal Palace. Nizo match eshanu. Ingano y'imikino nawe wenda ashobora kwikamati ya nyuma akarwana nawe akayitsinda, ariko you lost it when udashobora kunganya cyangwa utsinde Man City, you lost it when udashobora gutsinda Bournemouth uri mu rugo, ugitakaza iyo haye Man City motivation. Kandi ikindi afite match ebyiri za Atletico Madrid, match ebyiri zikomeye, match ebyiri ziri physical, match ebyiri zimusaba ingufu, zimusaba isukari, udatekereza ko izari match azapfa gukina mu migizi ngo najya muri weekend ngo apfe kuzikina ngo raziregezaho gutegura izo muri weekend. Ntago bishoboka, ntago bishoboka. Ngo raregeze izo muri weekend ufite izo Champions League. Match zabanziriza ya Atletico Madrid izaba ari match ikomeye kubera ko azaba ari gutekereza gutegura Atletico neza. Nyuma ya Atletico match zakurikiraho izamugora, izamusaba ingufu kuko kazaba bakoresheje izindi nyinshi. Ibi rero Guardiola n'indi Atletico retu cyane rwose, ibi Guardiola abifite mu biganza byo kurushwa mu biganza bya Arteta. Ikintu tunarebye n'iby'ibitego ngerekana kandi ni gushambura muri iki gihe nko mu ngo Arsenal yayinjije, ariko match 3-0 Manchester yatsinze ibitego byinshi. Yaratsinze ibitego 9 itindijwe igitego kandi kina nayo ama equipe manini. Uri gukina na Liverpool abasara nabakodiga kupona abandi, ari gukina na Chelsea abajo Pedro nabandi, higeze yenjizwa igitego 70% kiri kwa Pep. No tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu aba bookmakers bavuga ko Arsenal ifite amahirwe ya 91, icyo gihe City yari ifite 9%. Tugeze kuri tariki 19 z'ukwezi kwa kane, nyuma y'ukwezi kumwe ubu City bari kuri amahirwe ya 91, Arsenal sigaranye 9. Ndeka nongera akana ibindi REAGAN yajya bisobanura, nta nubwo tujya ngo technically ngo Arteta atekereje iki. Arteta mbere y'iyi match ari statistique twari twagarutseho ya y'uruhande rwa Man City ngo rugowe cyane no gukina imipira yo mu kirere, uruhande rwa Kusanov ubengamiye iburyo yegeranye na Mateus Nunez. Buriya Kusanov we muri match 17 akinnye za Premier League abanjemo 11, izo yari yarabashije kuganya duel 6 zonyene zo mu kirere ku kigero cya 33%. Urumva ntabwo ari mwiza mu kirere. Muribuka Arteta amagara witwa Magaresha akajya kubwira umuzamu David Raya uburyo ngo agomba no gutangira kudegaje nyuma y'ikosa bari bakoze rijya gusa n'iryo Donnarumma yakoze rikavamo igitego cya Arsenal. Buri imipira yose baransaga bagerageza kuyishyira ku ruhande rw'iburyo rwa Man City, ariko yibesha ko nubwo ngo Kaya ari umukinnyi mwiza mu kirere, ariko burya Kaya aba mwiza muri cyagiye akina imipira ya kabiri, ari nayo mpamvu igitekerezo cyo kumukinisha force 9 cyari gihari. Ariko ntabwo ari mwiza gwango agiye kujya mu madueli, turamuzi ntabwo ajya muri ibi bintu by'amakomba physique, n'aba badefenseur abanyuzamo inkokora n'iki byarangiye n'ubundi ntacyo yifashije Arsenal. Hari ikintu kimwe ngiye guhurangirizaho cyangwa se nsa nkaho nkubira mu ijambo rimwe, exploit individuel. Arteta nze gutekereza ku kintu cy'umuntu witwa talisman, wa muntu wafashe kipe guhindura, gukora ibyananiye bagenzi be, kuba yagena uko umukino ugenda, kudebloka situation zimwe na zimwe. Witwa Bukayo niyo twakunze kuvugaho iki kintu kuri Arsenal, ariko ibitego by'ugasanga si byinshi n'amasist wenda si menshi, ariko akaba ari match ziri bunanirane nk'iya Liverpool yananiranye, yafata umwanzuro akerimina umukinnyi umwe 2-3 agatsinda igitego. Ariko uzaho Pep Guardiola bena mubi kuva kera abo ba De Bruyne babaga bahara, afite Gundogan, afite Foden mwiza, afite Haaland, afite defense nziza, afite Rodri. Muri match yagiraga abatalisman barenze 1-2-3, vuga ngo urutirigongorwe n'abakinnyi bakora ikinyuranye. Reka duhere kuri iyi match, umuzamu Donnarumma ntari save yajya akora nubwo yari yakoze kosa zarokoye ikipe ya Man City cyane. Ja muri defense arakuye ati mfite umudefenseri nimero ya mbere w'abongereza witwa Mage. Uyu munsi Sari bashobora kubura Deshaga Peiringo Pamecano ndetse na Konate bagatera. Uyu munsi Brazil akubwira ngo Marquinhos ashaka gukina na Bremer cyangwa se na Eder Militao ja hagati mu kibuga. Zubemenda avuyemo ari wamenye ko yavuyemo bro, mbere yuko Rodri avamo nk'igice cya mbere nabwiye Samir twarimo dukorana match. Rodri yabashije kuganya duel zo mu kirere zigera muri 3, aganya duel zo ku butakenye enye kurenye, n'imipira yose ya equipe byakunze niyo yatanze yavuyemo umusaruro yageraga ku bakinnyi. Uwitwa Rodri bikwereka iki? Ni umukinnyi wakora ikinyuranyo au contraire Zubimendi wawe arakishakisha byananiranye. Uwitwa Erling Brot Haaland yaramaze igihe adatsinda, ariko aravuga ati match nzi kivuze
ndagusoza Bernardo Silva wabonye uburyo abakinnyi bishimiye Bernardo Silva match yateye